ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ इसिंग फंगदबदगी मणिपुर की लौफम कया लाइक्रक चले लौ पानबा ngamloidabagi फिबमदा लेरे अमदी मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंग दा सेमगटपा लोइरबा कैथेल कया सिसिनहंद्रबदी मामपिलना खोंजंग जंगसिलकदौरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ पिजरी मणिपुर की लौफम कया इसिंग फंगदबदगी हौजिक लाइक्रक चले मसिना लौ पानबा ngamloidabagi फिबम लाकपदा लौमी सिंगमी पाइबा पोकनरे हौजिक फावबगी ओइना मरी लेनबा डिपार्टमेंटना लौमी सिंगी अवाबा असि कोकननबा थबक पाइखलकपदी लेत्रि हाइरे मणिपुर हंदक इसिंग इचाउ मरी मंगारक थोखरबा मतुंगदा वाना होटनदुना लौ पाननबा सेल चंगना पाइखलखे थबक असि अरेमबा तागदौरे मसिना लौमी सिंगदा काहेना अवाबा मायोकनबता नतना लमदम असिदा चेंगी ममल हानदगी काहेना हेनगटलबा याय हाइरे अमरोमदा नंबोल केंद्र की मनुंग चनबा लौफम कया इसिंग फंगदबदगी लौमी सिंगना अवाबा मायोकनरिबा असि करी थबक पाइखलगा कोहनबा यागदगे हाइना किसान सेल मजदूर कांग्रेस नंबोलना चतुना यंगसिनख्रे सेल असकी थौमी के इबोहलना हौजिक लौ सातकदबा मतम असिदा इसिंग फंगदबगी अवाबा असिना मणिपुर की मफम कयादा लौमी सिंगना वारिबा असि लेंगाक की मरी लेनबा डिपार्टमेंटना अकनबा मित्यंग चंगदुना लौमी सिंगी अवाबा कोहनबियु हाइकी अखोइना लेजरिबा मफमसि नंबोल कौवाकसिंग खुनौ हाइबा अदुगी जगानी लौमीसिंगना याम वाना लौ उदना पैसा मयाम अमा अखोइ एक्सपेंडिचर मयाम अमा थादरकांदा लौ उग्रिबा मफमदो लौ लोकपा यादबगी अखोइ फिबमदा लेरे मरमदि हजि लौसि चटलिबा लेक्रक अदुगा लौ खुइजलैबा सातोकपा ngamdriba मयामसिना हजि लौसि लोककनी हाइबगी लौमीसिंगी अवाना कोकनी हाइबगी अखोइ थाजबा लेत्रे मरमदुना हाइरिबा अखोइगी किसान सेलगी ग्रुपसिना यंगजनबा लाक्सबनी अखोइ रबी क्रॉप हाइबदि अखोइ हंगाम जेलागुंबा आलूगुंबा अदगी अखोइगी खामेन असिनबगुंबा हवाई थ्राकगुंबा अखोइ सोमदा ओइना अखोइ मना मसिंगी थारकांदा मांग्रिबा सेनजे खितंग मेकअप तौबा ngamnanabgidongta गवर्नमेंट की साइडगी अमदि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की साइडगी लौमीसिंगी अवाबसिदा अंगम मतेंग पांगबियो हाइदना अखोइगी नंबोल ब्लॉक कांग्रेस की अखोइ किसान सेलगी माइकैदगी लुलुनो वाफम मसिमा गवर्नमेंट की साइड थमजरी अमरोमदा खुंद्रकपम केंद्र की मनुंग चनबा लंबोई खुलदा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट अमदि खुल अदुगी पीपल अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना खामेनलोक तुरेलदगी इसिंग सिंखतुना लोबुकता इसिंग पीबा होख्रे थबक असिदा इचमगी हानगी प्रेसिडेंट राजेंद्र न मतेंग पांखी हाइरे इनकी मशीन सिंग थादा बिरतुना कोई हाइरिबा हाना इसिंग फंगदुन लेरंबा लौमाई सिंग असिदा इसिंग पीबगी थबक मा हुजि याम कन्न चथजरी हाइरिबा थबक सिदा मतेंग पांगबिरबगी दमकता एमआई डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग अदुगा हाइरिबा सोशल वर्कर श्री नोंगथोमम राजेंद्र सिंहबु द पीपल अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन लंबोइखुगी माइकैदगी थागत फोंदोक्सरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंग लेरिबा सेमगटपा लोइरबा कैथेल कया लाक्लिबा तांग तारा फावबगी मनुंग द सिजिनहंद्रबदी मोइरांग की अकोइबदा लेरिबा गवर्नमेंट की लोइसंग सिंगसु सोलोनसिलगने हाइना मोइरांग केंद्र अपुनबा मैरा पाइबी इमालुप मामपिल पाउमिसिंग द फोंदोक्श्रे मोइरांग कोनुंगदा लेबा मामपिल के ऑफिस द पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबा अदुदा लुप की प्रेसिडेंट कोंजंगबम पद्मोना मोइरांग केंद्र सी मपी मपा लेतबगा चप मानरे मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर सिंग सस्पेंड तौदुना लेरकपा था अहुम हेंजिलकले मसिना काउंसिल की थबक थौरम सिंग पाइखटपा ngamdre कैथेल कया छाबा लोइदुना संगा खरबा फावबा मियामना सिजनबा फंगद्रे काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्ननबा कयारक हन्ना चलुरबसु उन्नबा फंगदना लेरे लोकल एमएलए यावना मरी लेनबा सिंगदा मिजंग चंगबियो मोइरांगदा चौखत थौरांगी थबक पाइखटलगा लोइसंदना लेरिबसिंग असिसु अथुबा मतमदा लोइसनबियो सेंट्रा टूरिस्ट होम असि चीफ मिनिस्टर ना हाइखिबगी मतुंग इना वर्ल्ड क्लास की थाकता अथुबा मतमदा सेंबा लोइसनबियो हाइखि मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की हौजिक सस्पेंड तौबिदुना थंबिरिबा काउंसिलर सिंग अथुबा मतमदा मथौदा हंजिलहलु मोइरांग लमखाइदा लेरिबा खोयल कैथेन की ममांगदा दुकान सिंग थसिलगा साजिलिबसी अथुबा मतमदा लौथौ कैथेल सिगी मनुंगदा लेरिबा दुकान सिंग अथुबा मतमदा थोंग हांगदोक पिरगा मथौ तोहलु हाइबा मोइरांग खोलोक लेकाइदा लेरिबा फिश मार्केट अथुबा मतमदा हांगदोक पिदुना मथौ तोहनबियो मोइरांग खमनु कैथेल असिसु मतमगा सुनबा मौंगदा सेमजिनबिरगा मियामदा सिनबियो हाइबा मोइरांग लमखाइदगिना मोइरांग बाजार फावबा स्ट्रीट लाइट थानगनी हाइदुना
पोस्ट हाइबा हौरमलगा लोइसिनदना लेकिबा असिसु मोइरांग बाजारदगिना लमखाई बावबा अथुबा मतमदा स्ट्रीट लाइट थानबियु अदुगा हाउसिंग फॉर ऑल की मतंगदा पाइखटपा हौरमलबा युम साबगी थबक हौजिक लेप्तुना लैरिबा सिसु अथुबा मतमदा थबक ओइना पाइखटपियु हाइबा वफम थमजरी लुप की सेक्रेटरी एन थबाना मियामना थेंगनरिबा अवाबा कया असि एमएलए न तुमिन लेसिनबा थवंग पेंदे खोयोल कैथेल अमदी लोकताक मॉडर्न फिश मार्केट की व्हाइट पेपर पुथोकदबनी अक्टोबर की तांग 10 फावबगी मनुंगदा तालिबा दाबी असि मरी लेनबसिंगना थबकता ओंथोकदबनी माम्पिल की दाबी असि लोकल एमएलए यावना मरी लेनबसिंगना लुमना खंदुना थबकता ओंथोकदबनी हाइकी अखोइना मोरांगी एमएलए दु चलकांदा हारिबा पोसे पीग्रबनी अदो पीगे बसे हुजिक फौदा थौ साद्रे थौ सादबसदा मोरांगदा डेवलप तौदो पोट खुदिमक्सु करिगुम्बिमता पाइखत पीदे प्रजागी अवाबो ओइरे अदे एमएलए ना तौदो थबकसिंग दोमदा तौद्रबनिना मापिलना दुके मतिक कनेम तौई मरम अदुना हारिबा वफमसिंगसे तांग 10 फौसिगी मनुंगदा करिगुम थबक ओइना पाइखलक्तब तारगदी मखल मखाई खुंगिंग टिंगसिंगनी लोइना लोइना लेरिबा सोरोक्सि मेनबीदबसे अखोइगी मापिलना मदुम मेनबे वफम बकोइ थमजरे अदुगा हारिबा पोसिना खोइना थारिबा डेडलाइन सिबु मनुंगदा तौददी मोरांगदा लेरिबा ऑफिस खुदमक सोलोन बाय वफम जिरो अखोइ रिजोल्यूशन दा ताजरे अदुनि ngasi मिफमदे कोना थमजरिबसे फाजिन किबा माहिरोई सिंह अमदी ओजा सिंह थादो हाइना माहिरोई लुप तरुक की थौमी सिंह अमदी कैथेल फंबी इमा सिंह नंगासी मणिपुर की गवर्नर तमना थोमजिलखरे माहिरोई सिंह अमदी कैथेल फंबी इमा सिंह अदुबो मणिपुर पुलिस की मसिंग यामलबा कांगबु अमना बीटी रोड के रूप महल थिएटर ममांगदा थत्तुना थमलबा मतुंगदा माहिरोई सिंह अमदी इमा सिंह अदो कांग्रेस भवन ममांगदगी ममाई लेहंदुना हानगी मफमदा हलनखी खोंजंग संगसिनबा अदुदा सरुक याखिबसिंगना बीजेपी गवर्नमेंट डाउन फाजिन खिबा माहिरोई अमदी ओजा सिंह कंडीशन अमत यावदना थादो लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबना सिंगवा स्लोगन सिंग लाउखी खोंसर अदुगा मरी लेना माहिरोई सिंगना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा महोत्सागी फिबम हंजिलक्त्रिबा फावबा माहिरोई सिंगला खोंजंग संगसिन खिगनी पांदेना मरम ओइदना अखोइ पुमनमक मांगबगी फिबम लागलिबा असि सरकार असिना पेलबरा क्लास 10 11 12 क्वाना तमदुना अवांग थाकी महै तमनबो होटनबदा पांदेना मरम ओइदुना लाइरिक तंबा फंगदना लेबा हाइबसी अखोइ पेंदे मरम अदुना हौजिक ओइरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की फिबम असि महोत्सागी फिबम दा हंजिन हंद्रिबा फावबा खोंजंग संगसिनगनी हाइकी मोइरांग दा मतिक साबा हॉकी फील्ड में थमनबा पांदमदा कुमलंपाक मेन स्टेडियम दा सिजनरंबा स्ट्रोटफ लिसिंग अनि ताराहुमदोइदा चटखिबे सही लिसिंग अनि तारामंगा दा ताराहुमदोइ पुरखिबा अदु ngasi फावबा सिजनदना नोंखांग साइदुना लेरे असिगुम्बा स्ट्रोटफ ताराहुमदोइ मरि लेनबसिंगना यंगसिनबिदबदगी ममल यामलबा पोल अमसी मांगखिबे याबगी फिबमदा लेरे हिरमसिदा रिपोर्ट अमा हौजी अखोइना उरिबा ग्राउंड असि हाना ममांगदा लमदम असिगी अमत ngairaba हॉकी फील्ड अमा ओइना हौजी सर्विसेस मदि इंटरनेशनल की प्लेयर लैरिबा सनरोइसिंगना सनरम बदुगुमबा ग्राउंड अमनि ग्राउंड असि मतम मतमगी ओइना मखोइना सनरकु मतमदा सेमजिनबा साजिनबा अमदि यंगसिनबिनबा लैतबना मरम ओइरगा हौजिकति नापी सोंजिलबा अदुगुमबा ग्राउंड अमा ओइना हौजिक लैरि सनरोइसिंगना स्ट्रोटफता सनगी हाइबदा याम तांगना थोकपा अदुगुमबा पोसकमने हाइरिवे स्ट्रोटफ सिंग लुपा क्रोर की मथक्ता ओइबा स्ट्रोटफ सिंग असिदी हाइबा ग्राउंड असिदा थानबा पुरकनबसु सिजिनबम खंगना अमदि यंगसिनबिनबा लैतना मपु पांदना हौजी कांग थांग तादना हौजी हाइबा मफमसिदा तादना ले अय अंगांग सिंगसिबु ताकपि तंबिदना सही के सही तरा मु हेना मुक्तासुल ग्राउंड सिदा ग्रास की मतमदगी तौरकपनि अदु हजिक तपसी मांगदुना लेरे मतमदा अंगांग चामगी मथक्ता हेना
kaya puthokre athu matamda ikoida all Moirang Hockey Association da Moirang gi oina leiri sida kayimba tapse thane thane tawiri se athu matamda ground matik chaba ground am pibiu hockey goina aduga tapsiga mangdana leiru tadana leiru se thabiu adana aikogi sport minister amasung chief minister amasung aikogi kendra MLA da aikogi miyeng sinjari yagamena ju sangchiliba khelo india gi makhada manipur gi khungang khudimakta amadi district khudimakta matik chaba sanamung thamgani haiba dugi pandam gi makhada matik chaba sanaroi puthoknabagi pandam da asigumlaba hanasu international amadi national gi thakta sanaroi hockey player kya puthokraba lamdam masida matik chaba hockey field ama thambiduna nongkhang saiduna targa leiriba sigumlaba strota fasi marilinaba amadi local MLA na mijeng changbiduna lamdam masigi matik chaba field amam puthokpiraga sanaroi hockey gi international amadi national gi thakta puthok paibasi lamdam asigi sanaroi sing amadi lamdam asigi miyam gi apam boiri ISTV pawgidamak Gyanasuri Kaibam Mukta High School Ground Moirang ngasi ayuk chawrakna pung 13 makhairom taba aduaida khopom police station gi manung chanba samjang ting village da ZUF ki kadarni habe chingnaba miyoi ama NSCN IM ni chingnaba singna kaptuna hatlamle siraba miyoi adu ZUF ki captain Salimpau Pamai khopom thanung village dagini haire police na asiba hakchang adu postmortem tawnaba lokhat khre Manipur University ki housing oiriba phibam asigi matangda waroisin puraknaba karamba lambida chatlagadi phagani haina masagi mot launanaba chatpada Manipur University gi Vice Chancellor Professor K Jugindra ga unaba phanglakhidre aina hojik leijariba mafam asi wangkhai thanga pan mapan da leiba Manipur University ki Provisy Professor Jugindra gi hek thong yum gi thonggan makta dani aikhoina ngasi asi ngarang yamlaba mahairoi singna Ozagi yum sir thomjalaktuna hojik jail da leiriba university gi oza sing amadi mahiroi sing condition amata yaudana thado u makhoi da pan keba FIR hando u haiba demand ga loina thomjalakhiba thodok adugi matang da oza si unajana ba hona jabani adubu oza si matam kharadi university gi issue ase tangdang ba ma purakpa ama laktri phawbadi media gi mamang da thoksa gi roige haina harakpadagi ngase unabadi phangjadre adubo hojik leiriba phibam ase yum masigi akoiba amadi thangabat area sida police personnel sing commando sing phajana section ngak selaga leiba ui nakan amaromda October gi tang ahumda Professor Jugindra na Ministry of Human Resource Development da ikiba city amada governor na university gi agitators sing gi site lawi haiba wafam yauba asida governor na professor bu waroba gi mot phongdokpa laikre leiriba phibam asida hojik leiriba phibam asida university gi maikai asi kadom da chatkadoribano solution asi karamna purakadoribano haibase Manipur miyam tanatana all India gi oina hojik se achoba wahang ama oiraga leire amaromda October gi tang ahumda Professor Jugindra na hojik oiriba university gi issue asigi matangda Ministry of Human Resource and Development da chithi iba matamda Manipur gi governor na university gi khongjang jangsiliba sing gi site lawi haibagi matangda governor na warobagi wafam kaya Manipur gi media sing da phongdok nakhre hojik lairiba phibam asida Manipur University gi solution asi karamba mawongda purakani amadi waroi shinji karamna lakani haibase hojik Manipur miyam khatanatana India pumbagi oina yamna khaurangna amadi khangningna lairiba tangkak amani hojikse pumnamak asigi mathakta High Court of Manipur na lakliba October gi tang 13 si fawgi manungda university concern authority singna issue asibu loisannaba tauro kaigumba loisanba ngamdragadi tang 13 asida fawgi manungda loisanba ngamdragadi High Court na intervene tauragani makoina management amadi authority da khud thingjalaga university asibu normalcy puraknabagi thabak lokhatlagani haina khanghanba laikre Songtham abuga loinana paudam jariba rina nongmai them ISTV News thangapat mapan Impal
International Manipuri Association na sindunangasi sangangai dalaiba anti-theater house da marirak suba convention International Manipuri Association pangthokre thormaduda Manipur Legislative Assembly gi Speaker Y Khemchan Ibol Singh Kangjam Bangladesh tagi G Arun Kumar Sharma amadi S Saitebama Devi na mathang sitna chief guest president amadi special invitees oina saruk yakhi convention nasida Manipur gi mapanda choina tariba Manipuri sing na saruk yakhi Association asigi laikhidraba singda ikai khumnabasu utki thoramga mari lena Manipur Legislative Assembly gi Speaker Y Khemchan na ngasi pangthokliba thoramasi ekhoi Manipuri singi khalli haiba thimdani mathangi chahidadi pangthokliba thoramasi hena mapungfana pangthoknaba Manipur gi mapanda choina tariba Manipuri sing punsinaduna pangthoknaba khon aminasi haina phongdoki Sydney dasu mafam dara leramba Manipuri Association ni hai aduna phone tarokna kari kari awara palai kari guide tawjoge haina phone tori. This is a great coordination of Manipuri peoples. Nine thamjaningi si masi mathang manga suba mathang sehi taroko matamdadi kitang mangjawna haibiraga aikoi su sagi thawai yauna angama mateng pangjage amadi Maka taba tuan ba Manipuri lagi berjaga di Manipuri nak kundari berjaga pergi Maya bar tuan ba lehuri ba mayam susu lalu khopsel laga masih Manipuri ki acoba platform untuk siapa bawa hai thamjar kanda puna maktagi lotion jana ba yathang lumjen More town manungda PSE department na ising piriba asi More bazar gi mafam kharadadi arembada ising mangduna leire numit khudingi National Highway number 102 lambi mathakta ising senduna leibana mafam kharada koilas kaibada natana miyamna chathok chasin tawbada chawna khudong chadaba mayok na halle mari lena basingna atuba matamda mityang sangbinaba More ki praja kayana pukning singsilakle hauji marak thana break amatang lokjari. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Combined tutorials for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission opens for revision. Class 12 CBSE 3 months revision course. Class 9 and 10 CBSE 3 months revision course. Class starting from 8 October 2018. Van service, hostel available for boys and girls. Combined tutorials for CBSE. Sagolbal Moirang Lerik Bachin, bus parking. Jolip, 100% natural syrup. Amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soglakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. Break ki tungda taramna oksari makataba pauda Manipur gi puariga sagonaraba konung mamangda hauba purai romba khongnang pambi gi akangba sarukara forest department ke urban forest division na lokthokre masina maram oiraga konung mamangi lambi matam khara thaidokki umasa yanbaga mari lenana urban forest division gi DFO Bimol Chandrana puariga sagonaraba khongnang asi manganaba hotnaba natte khongnang asigi maton thangba chawraba saruk kaya kangsilakpana lambi chathok chasin tawba mioi singda teklaga nalakpa yabagi akiba leibedagi tangai fadana masakara yanthatpani haiki kamolo thobanga ngate masi VIP road main road nina hayeng sangai festival matam dasu kayumba by chance tela di asopon nangadra ana khandana koina akam percent sinani ko lothok se ahing no percent lothok te adu masi mayam si biramgani akogi magi main ball si sire adu magi prop root sina support to lebeni adu ko yani gai akogi ahing percent lothok tana turakadu percent jang khalaga tanaraga koi tawjabani
Apunba Fitness Center Imphal Sinduna Pangthokadoriba Nipalak Suba Transformation Challenge 2018 da saruk yariba Sanaroi Chama Yankairom Nangasi Kumal Lampaki Manungda Sit Sengbagi Tabak Pangthokre Thoramadugi Matangda Apunba Fitness Center gi Managing Director Yumnam Hamlet na Manipuri Khwaitagi Chauraba Sports Complex Asibu Luna na Thamduna Sanaroi Singna Nungaina Amadi Hakjang Phanabagi Pandamda Transformation Challenge da saruk yaba Sanaroi Singna Sit Sengbagi Tabagasi Pangthokpani haiki aduna sai mayam gi manipur gi mi kude mushal aga walking chat pa ko pa mayam to bina eta moi chat pa da nuaina ba comfortable oina ba na koina asuma ba ko social services thamjabni adu si koina sei kuding gi tawjak pa da handa kisna ju khwai gi hena mi yami Swast Bharat Mission ki makhada Kuyatung da laiba Public Works Department Chief Engineer ki lamjing makhada ngasi department asigi employees singna office ki akoiba mafam sing sengdokre Enlightened Meditation Resort Drug Dependence Treatment Center Langthabal Kunja Awang Laikai amadi RIMS ka khusam naduna nomagi oiba free medical camp ama Langthabal Kunja Awang Laikai ibudau pakhang ba community hall da pangthokre Program Manager Dipakna Haksang Phanalaina na papandam da camp asi pangthokpani haiki Tijang kaijang daba apaba wakhalon adigi apaba chinjak sing adigi adumba me amduna ngasi ngasi samaj se khitang uplift tor kadune then development la kadune aduna haiba pot me amduga maram moga khoina thimjina khoigi health wellness and society ai loin related oi ai tare enlightened meditation resort na angamba ai samaj da khoina taweba contribution khara akhoi side gi tawjabane Salai Spices and Floor Plan na puthokpa Salai Fine atangasi lamboi khongnang khongda leiba plant asigi outlet ta launch tawkre Salai Agro Products Private Limited ki Secretary Premjit Ngairangbamna Salai Agro Product ki pothok singasi potyan yaudaba aseng bachinjak singni masibu miyam da phangan bahai basi Salai gi pandam ni phongdoki हाइबगी मरम सु तुम लेजै हाइ तारे सलाइन ngasibo puthorok chana thangnabe polam sing da ponan yaudana puthokpagi posak amani simaksu akoina ngasibo to puthorok da additive am ta hapte preservative am ta hapte as it is lai jai da akoina mu maje fine oina puthoga public sing na chaba kanda haksang soktana ba adu akoina dokimate care lorga puthoksa product amani siju aroi pedaman oi ba pau amok Ising phangdabadagi Manipur gi lofam kaya laikrak chatle lopan bangam loidabagi fibam da leire amadi Moirang Municipal Council gi manung da semgat paloirba kaithel kaya sijina handrabadi mampil na khongjang jangsilakadauri Hosiki oina di matang asidalo sanjari miyang tabiri pumnamako amukahana kurunjari